Pozdrav svima, ljetno izdanje uz predivan test. Kao što vidite, radi se o drugoj generaciji Lexusa NX generacije. Imao sam ga priliku dobiti na par dana, napravili sam preko 400-500 km, pa rekao da podijelim dojmove s vama, odnosno da napravim nekakav test, iako vjerujem testova već ima puno, tako da ja neću raditi onaj tipičan autonovinarski test, nego više ovaj blogerski, odnosno više ova nekakve moji osobni dojmovi, jer da, čudo je da je Lexus odabrao upravo mene, petrolheada dinosaura. Vjerujem da su me odabrali upravo zato da me možda konvertiraju, jer i sami znate po mojim stavovima na vlogu da sam onako malo zastario i da više cijenim stare 6-cilindrične benzince nego ovako nešto novo, no zapravo radi se o nečemu što me kompletno oduševilo. Radi se o NX-u druge generacije koji je predstavljen 2021. na našem tržištu već par godina. Radi se o modelu 450H+, što znači da govorimo o onom top modelu, opremljenom sa 2,5 litrnim četverocilindrašem. Tu me je pridobio jer ima predivan zvuk. Također opremljen je sa prednjim elektromotorom koji ima nekih 180 konja, benzinac ima nekih 180 konja i onda još iza ima još jedan elektromotor koji ima malo više od 50 konja. Kad to sve zbrojimo, radi se o nekih 309 konja na pogonu od sva 4 kotača. Što naravno onda meni u petrolheadu se jako sviđa. Tako da NX je jedan SUV koji direktno se, ja bih rekao, tuče na tržištu sa jednim BMW-om X3, sa Audijem X5 i sa Volvom XC60. To su, ajmo reći, njegovi glavni konkurenti. Ono što se meni uvijek dojmljuje kod Lexusa je što je ipak to malo profinjeniji brand, pogotovo na našim prostorima, gdje BMW X3 ima na svakom uglu, gdje Audija Q5 ima na svakom uglu, ali ovakvih lijepih Lexusa nema. I upravo zato mi je poseban, jer je poseban i dizajnom i poseban je time što je, ajmo tako reći, raritetan. Tako da ništa, krenimo sa nekakvim tipičnim testom gdje ćemo proći dizajn, unutrašnjost, vidjet ćete kakav je u vožnji, neke praktičnosti, neke mane, nekakve osnovne stvari. Znači da ponovim, Lexus NX 450H+, što znači da je PHEV, odnosno znači da je plug-in hibrid, što sam isto imao priliku isprobati, i to je nešto što je meni osobno najbolji dio oba svijeta. Znači, nisam za full električne jer smatram da je to mi još nepraktično što se tiče punjenja i svega ostalog, ali ponavljam, 2,5 litre ispod haube plus električni motor naprijed plus električni motor iza, znači da govorimo o 300 konja i uzimamo iz dva svijeta najbolje, a najveća stvar plug-in hibrida, odnosno najveća prednost koju sam ja iskusio je da se možete voziti 40-50 km na struju i što naravno ta struja daje puno više snage benzinskom motoru. Tako da, nadam se da će vam se svidjeti kao što se svidio meni, jer kažem, nisam baš ostao ravnodušan, iako sam imao nekakav pristup kao konfekcijski SUV, ali zapravo radi se o nečemu što je puno više od toga. Ajmo prvo krenuti od dizajna. Nacrt, tlocrt, to jest bokocrt, pa onda tamo nekakav tlocrt, odnosno njuška, bočna strana i stražnja. Njuška, prva stvar. Znači da, napadamo BMW, što ima ogromne maske grilove, napadamo Audi što ima ogromne grilove i iskreno kao meni vozaču BMW-a i sami znate, ne sviđaju mi se ovi novi BMW-ovi grilovi. S druge strane, ovaj grill je velik, ali stvarno dobro izgleda. Znači cijela prednja, ajmo reći njuška, ja volim reći njuška, auto uvijek ima neki naprijed karakter njuške. Njuška je predivna.
ne? Znači ne vremo reći da nije. Ima naravno LED, kompletnu LED rasvjetu, imate napred naravno kameru, imate senzore, cijeli prednji kraj uz ovaj veliki Lexus znak, onak, je moćan. I mislim da ako ovo vidite u retrovizoru, da ćete shvatiti da se radi o nečem poprilično moćnom, i je moćno, 300 konja SUV, ali kompletna silueta je stvarno lijepa i ono što mi se sviđa je da nije kockast, nije onako bulky, ajmo reći, nego je više onako sportski, jer sve ove grbice, sve ove crte, više toga nema toliko kod modernih automobila i to mi nedostaje, ali kod ovoga stvarno ove lijepe crtice dolaze kompletno do izražaja, cijela ta maska, čak i ovi usisnici su pravi, ne? Znači nisu ove nekakve fejkuše i to mi je isto ok, dolje imate LED maglenke, ali ova maska je dosta dobra i naravno ovo vam je sve komad plastike. Zašto je to sve plastika? Pa da ne daj Bože, ako ne daj Bože pogodite pješaka, jel, da ne napravite nekakvu ludu štetu, nisu to više komadi metala, nego to sve fino mekano, ajmo reći, ne? Ali sve u svemu prednja njuška, tu me kompletno dobio, stvarno je lijepo. Ajmo sad vidjeti kako izgleda bokocrtno. Ok, bokocrt. Kud krenut? 20 sola kotači. Ima i model sa 18 sola, ali mislim da 18 sola bi izgledalo premalo na njemu. 20 su fakat ok. Ono kaj se vidi, nema prošarane diskove, ali radi se o skoro 2 tone i 300 konja, tako da ima debelni, masivni, samoventilirajući disk i zato imamo onaj otvor naprijed kako bi hladio taj disk. Jedinu manu koju imam, i svaka čast Alfi Romeo, ovo me smeta. Cijela nekakva silueta kao, ajmo reći, kupe, i sjetimo se da Alfa voli imati tu kvaku, tako da je ovo tu kompletno čisto. U ovom slučaju imamo standardnu normalnu kvaku, ali mislim da ne utječe toliko na cijelu siluetu auta. Naravno imamo ovu tipičnu Shark antenu, mali spoilerčić, ali ako se baš onak full maknem, bokom izgleda agresivno kao i naprijed. Znači nije neka diskrepancija od prednjeg do bočnog dijela, odnosno ono što se događa sprijeda se lijepo preljeva i odozada, jel? Odnosno uz bok, a to je ono što se rekao, ova lijepa linija koja se prelazi tu kompletno gore, pa onda imamo ovu tu lijepu liniju, jel? Koja prati cijelo vrijeme automobil i onda ode ovako nekakav, ajmo reći, Y, jel? Znači ide tu i ide ovako lijepo tu gore. Stvarno geometrijski gledano lijepo i ovo je lijepo što je ovako bumpy. Ne? Tako da sve u svemu bočna strana je dobra i ove felge, ne znam točno kom su paketu, ali lijepo izgleda ovo crno-srebrni ton. Jel? I sve je iznutra lijepo, tako da stvarno bokocrtno, odnosno ovako bočno izgleda auto stvarno predivno. Guzica, jel? Jedan od važnijih dijelova automobila. U odnosu na prvu generaciju NX-a, a ovo je tek druga, ova LED rasvjeta je kompletno spojena i to je baš lijepo. Naravno, trend koji svih automobila je da se ime piše kompletno, znači nema onog bedža, nego je Lexus. I naravno, ono što označava ovaj model je NX 450H+, plus je plug-in hibrid. Sve u svemu, jedine dvije zamjerke koje imam, jebi ga, petrolhead, šta fali, šta mislite? 300 konja, apsolutno ničega, jel? Nema auspuha. Što je s druge strane malo apsurdno, jer NX je tehnički Toyota RAV4, a Toyota RAV4 ima predivna 2 auspuha, a ovaj nema, ne? Također još jednu stvar koju nema, odnosno koja je kompletno fake, je ovo. Sjetimo se, naprijed je imao usisnik, ovo iza je ništa, komad plastike, jel? Da li je bio potreban zadnji brisač? Iskreno ne znam.
Neka rješenja su mi fenomenalna kad dolazi od ozgora, jel, pa ga nema. Ovdje ovak stoji, evo. Ja iskreno da ga idem modificirati da bi skinuo zadnji brisač i bio bi malo čišći, ali sve u svemu guzica je dosta dobra. Možemo je nazvati čak sliperom, jel? Nemaš neke jake auspuhe, nemaš ništa od iza, samo znalci će prepoznat oznaku 450H+, znači da se radi o najjačem modelu sa 300 konja, ali ovak izgleda dosta pitamo, jel? Ne možeš dobiti dojam da ima toliko konja, nemaš nikakvih auspuha, tako da onak, podvojena sam mišljenja, ali jako mi je lijepa ova rasvjeta koja je kompletno se uklopila u auto i stvarno sve izgleda dosta ekskluzivno, ne? Sve izgleda baš u tonu, odnosno onoliko koliko i ovaj cijeli automobil košta. Jedna od prednosti kad se vlasnik Lexusa ili Toyota je manje više da ne morate nikada otvarati ovo, jel? Ali za video da pokažem i motor, ponavljam, 2,5 litre, 2500 kubika, 4 cilindra, 180 nešto konja, pa onda ima elektromotor od 180 konja, pa onda još ima iza motor od nekih 50 nešto konja, ukupno ja mislim 309 konja. Jel? To je to, ne znam kaj bi vam više pokazao ovdje, osim da tu ponekad treba staviti tekućinu za pranje stakla. I to je to, vjerojatno ćete jedino tada otvarati ovaj prostor, sve ostalo stavite naravno stručnjacima u servisu, ali budemo realni, to je Toyota, stoga za razliku od konkurencije poput BMW-a ili Audija, ovo možemo komotno zatvoriti i zaboraviti uopće da smo otvarali. I to je to. Ajmo na unutrašnjost, no prije svega naravno nekakvi materijali na vratima. Da se malo tu sjednem. Također relativno podvojena mišljenja, jel? Znači, s obzirom da se radi o luksuznom brendu, iskreno očekivao sam puno neke luksuznije stvari, ali negdje treba se i uštediti. Stoga ovo je fino gumirano. Ovo je plastično, ali imitira nekako drvo. Ovo je lijepa prošivena koža. A ovo je heavy duty plastika, jel? Heavy duty plastika koja, ok, ona će trajati neko vrijeme, ali nije sad kompletno nešto luksuzna, ali sve u svemu kompletno dojam dizajna izgleda lijepo. Ono što mi se sviđa, što ću vam pokazati sada, to je otvaranje vrata koje je zapravo na tipku i ove sve normalni standardni instrumenti. Sviđa mi se old school 1, 2 i 3, znači može tehnički 3 vozača memorirati položaj sjedanja. Ne? A što se tiče vrata, to je ok. Ne? Ajmo vidjeti kako to izgleda iza. Također, prije nego što idem iza, htio sam vam demonstrirati kako se izlazi. Push, open, znači na tipku. Evo ga. Tako izlazimo iza. Evo ga. Ok, sad smo došli do iza, ipak se radi o obiteljskom autu, sve je na tipku, nema povlačenja, ali kao što vidite, kada sjednem, fakat je udobno, jel? Rekao bih čak, tu ima ovo na cip, mislim što da iskinut, isti je materijal vrata kao i naprijed. Ja sam nizak, 1,75 m, pa onda imam jako puno prostora i unutra, odnosno iza noge i iza sve. Znači sve u svemu udobno, sjedala su stvarno udobno, ali o tome ću isto nešto kasnije, ali sve mu lijepo. Evo kad se zatvorim, tehnički sad me čujete, ali me ne vidite jer su zatamnjena i stakla. Evo ga. Znači ovo vam je pogled kad se vozite iza. Šta nam se tu skriva? Imamo grijanje sjedala zadnjih. Imamo 2 USB utora. Imamo normalan utor. To je to. Aha, čuje se cijelo vrijeme kako sjedalo se hladi. Kao što sam rekao, ima puno mjesta. Imamo ovo. Tu nemamo ništa posebno osim cup holdera. I to je to. Mislim, fakat lijepo izgleda. Ne? Evo, ovako vam je pogled od iza. I sad naravno idemo van. Ista stvar.
Sad kad već prolazimo unutrašnjost, najbolji dio je ovo. Ajmo vidjeti kaj ima u prtljužnom prostoru. Evo ga, trenutno u prtljužnom prostoru imamo kablove za punjenje. Evo ih, dosta su teški. I ispod ovog pokrova imamo standardan pretinac sa osnovnom opremom. Tu su dolje baterije. To je to manje više. Da, začudit ćete se da je cijeli gepek dosta plitki, ali plitki je zato jer i elektromotor i baterije su tu. Ne? Ali sve u svemu, nisam ja mjerila. Z4 mini, ovo je za mene ogromno. Neko će reći da baš i nije, ali sve u svemu jednostavno. Imamo utičnicu, imamo kukice, tako da možemo ispojiti nešto. Aparat za gašenje požara. I to je to. Nisam se uopće bavio s ovom, ali ovo se isto da skinuti i presavinuti. Ono što mi je najbolji feature je naravno u ovoj opremi ovo. Ono čim se Lexus diči, odnosno hvale se, da jako brzo se otvara i zatvara prtljužni prostor, pa evo možete to i sami vidjeti. Evo ga. Idemo ga zatvoriti. Sve na daljinskom. Prilično brzo. Evo ga. Kako zapravo izgleda unutrašnjost. Vrata su relativno teška, ali stvarno kvalitetna. Uđemo unutra. Lijepo sjednemo. Otvorimo vrata. Stisnemo kočnicu. Palimo. Samo se prilagođava i sjedalo i volan. I to je to. Evo ga. Tu ima hrpu ovih slažem se, ne slažem se. Ali zapravo je na hrvatskom jeziku. Što je super. Samo da malo smanjim. Sad. Ajmo proći malo unutrašnjost. Instrument tabla se naravno može mijenjati. Kada stisnemo sport, onda postane ovako crvena i pokazuju se okretaji. Kada je eko način vožnje, onda ovako plava, normalno je ovako nekakva siva. Tu sa lijeve strane je stanje baterije, tu sa desne strane je stanje goriva. Kažemo da imamo 41 km na struju i 562 km u hibridnom načinu. Samo da si malo zapalim da me malo hladi, jer je vruće. Stoga stisnut ćemo i upalit ga. Evo ga, samo sam ga bio ugasio jer naravno nisam ni skužio da radi. Zašto nisam skužio da radi? Zato jer je u električnom. Evo ga. Evo ga. Radi na bateriju. Sad krenimo prvo od volana. Ove sve komande se mogu programirati jer imamo i head-up display. Ne znam koliko ćete uspjeti vidjeti. Evo ga. I tu kad stišćem mogu mijenjati postavke. Znači head-up display je fenomenalan. Stvarno je fenomenalan. Znači tu će vam prikazati i navigacija, treba skrenuti lijevo ili desno, brzina, znakovi, manje više sve. To je za mene dinosaura fakat previše informacija. Jel? Također tu su tipke ove osnovne za lane assist i kažem ovo je sve tehnički je touch. Pa onda možete, samo da malo bolje fokusiram, znači na touch možete se igrati s njima, baš su lijepe, nježne, ajmo reći tipke. Ne? Ono što je super kod ovog modela je što ima minus i plus. Možemo šaltati sportski i to fakat dobro. Znači plus, znači minus, to fakat dobro. Super je na kliku, super radi. Ne? Tu otvaramo gepek i otvaramo spremnik za gorivo. Ovo kao što ste već vidjeli u vratima. I sad dolazimo do centralnog displeja, ali prije centralnog displeja idemo dolje. Znači, s obzirom da se radi o pogonu na sva 4 kotača, testirao sam off-road vožnju
ovo je off-road vožnja, kad se to upali, onda vam se pojavi ovdje znak lijevo, vidite, to. Imamo u ovim raznim modovima, imamo strujni način rada, može ga puniti bateriju, znači benzinski motor, možemo ga staviti na automatski, možemo ga staviti da je u hibridnom modu. Jel? Imamo kočnicu ručnu koja ovako izgleda i mijenjač koji je stvarno intuitivan. Znači idemo u drive, idemo u rikverc ili idemo u park. Ono što mi se još svidjelo je ovo je bežični punjač u koji stane iPhone bez problema. Tu vam je USB-C i običan USB utor. A ovdje imamo način biranja vožnje. Znači kad odem na sport, onda se lijepo ovako zacrveni. Normal je ovako nekakav srebran i eko je plavi. Ja? Također mi tu kaže kakav je način vožnje. Znači sport, način vožnje, eko način vožnje i normal. Što se tiče samog ovog sustava, volio bih da su neke komande zapravo tipke. Tako primjerice, upravljanje ventilacijom je na ovaj način. Također zanimljivo je kad se upali u EV načinu rada, a sad ću ga prebaciti u hibridni, a klima je ugašena pa je moramo dodatno upaliti. Ovaj model dolazi sa paketom opreme grijanja i hlađenja sjedala, grijanja volana, što je fenomenalno. I ovo jako lijepo izgleda. Znači idemo na hladnije, idemo na toplije. Stvarno je na dodir fino. Evo, ja bih rekao da je stvarno lijepo fino. Ja? Stavit ćemo to ovako tu i stavit ćemo normalno. Infotainment, ja bih rekao da je dobar. Ne znam, ja vam nisam iskusan sa infotainment sustavima. Meni je dobar, mnogi će reći da nije. Ima Apple CarPlay naravno, imate internetski preglednik, navigaciju, glazbu, telefon. Ajmo proći cijeli infotainment sustav, poprilično jednostavno. To je ovako, znači pod auto imate pomoć pri vožnji, ova ima doslovno sve. Sustav prije sudara, pomoć prije trajanja, proaktivna pomoć pri vožnji, upozorenje o prednjem križnom prometu, sustav upozorenja o započinjanju trake, pomoć za promet, znači kao što vidite nadzor i ima toga još. Pomoć pri sigurnom izlasku, senzor za pomoć kočnica, sve. Znači ovaj fakt ima sve. Onda imamo podatke o putovanju, povijest nekakva. Evo, meni je u prosjeku 7 litara na 100, što je fenomenalno. Imamo protok energije. Evo, to je ono što sam rekao, benzinski motor, elektromotor, baterija, elektromotor, ukupno 300 konja. Pogon na svim kotačima vam se pokazuje, gdje je i koliki je. Tlak u gumama je dosta dobar. I tu još se možemo prilagoditi. Head-up display, čudesa. To je sve samo za auto. Imate telefon, imate glazbu, imate navigaciju, imate internetski preglednik. Ja bih rekao da imate manje više sve. Ja si volim gledati ovaj protok. To je što se tiče ovog dijela. I dio se dijeli naravno sa klimom. Tako da je to. A sad naravno vidjeli ste ovdje postoje cup holderi. Ovdje je veliki pretinac, gdje mi je stalo stvarno puno. Dobar je. I sad ajmo reći sjedalo. Sjedala su fakat udobna. Znači, osim što su hlađena, lijepa je koža, također su i dosta su udobna, ali dosta dobro i drže. Imamo ovdje pretinac. Pa relativno nekakva plastika. Ovo je lijepo gumirano sve. I stvarno ovaj impresivni je display, stvarno impresivni. Tu nam je retrovizor. Imamo, naravno, shadere. Evo ga. Pali se. Kako znaš da je dobar auto? Kada ovo otvoriš, pali se svjetlo.
Od ovih funkcionalnosti ovdje koje sam vam htio pokazati, dvije stvari koje mi se sviđa, a to je sad demonstracija automatskog parkiranja, a ono što se meni sviđa jako je i ova kamera. Evo ga, 360 stupnjeva kamera gdje možete vidjeti sve oko automobila. Mislim, fakat fenomenalno, pogotovo ako vozite malo off-road ili ne znam ja šta. Još jedna od stvari koju bi volio istaknuti je tišina spuštanja prozora. Znači, to je fenomenalno. Znači, zvučna izolacija je fenomenalna. Aha, ajmo gore. Da. Kako je vozit Lexusa NX-a u nedostatku uopće kako da stavim negdje kameru. Isprike na kadru, ali nadam se da je ok, ali malo vožnje. Prvo ću vam reći, znači, Lexus vozi vas, vi ne vozite Lexusa, to je definitivno prvi ovako dojam. Sve dosta uglađeno i meko. Znači, morate samo uzeti u obzir s čim ja to uspoređujem. Znači, uspoređujem se Z4 i Minijem, tehnički to je neusporedivo, ali ono što sam dobio komentare od mnogih koji voze Toyota RAV4 ili BMW X3 ili slično, da je Lexus dosta uglađeniji, ajmo tako reći, i ja bi se definitivno složio s time. Sjedala su dobra, udobna su, mekana su, ali u isto vrijeme imaju, evo sad sam si upalio, imaju i hlađenje i imaju dosta dobru tu potporu, jer ipak, kažem, pričamo o autu koji ima malo preko 300 konja i koji ipak vas mora malo držati. Ne? On dobro leži u svim uvjetima, jedino ova kontinuirana nekakva pištanja se događaju, naravno, za sve vas upozorava, ali generalno gledano, znači sad sam već s njim napravio nekih 200 km, pogotovo gradske vožnje, znači rupe mu nisu problem, stoji na 20 solnim kotačima, znači to je sasvim dovoljno. I nisu toliko nisko profilne, one imaju, ja mislim, profil 50-icu, ali sve to dosta dobro upija rupe i naravno onda imate i ubrzavanja koja su zbilja ozbiljna i vrlo lako možete doći u granicu zakona. Znači, dobro je da vas upozorava jer ste do 100 ste ovak, do 80 ste ovak, dosta brzo. Evo, kažem, skretanja, naginjanja, nema sad tu nekih većih problema, odnosno nema nekakvih, stvarno, vrlo je opuštajuća vožnja, ajmo tako reći. Kad vam zatreba snage, hvala Bogu, CVT to odradi fenomenalno. Motor je vrlo elastičan, mislim to je 2.5 četverocilindrač koji je već dosta prisutan u Toyoti, to je ono kad mi se sviđa. Šta je ipak 2500 kubika, znači nemojte me downsize sa 1300 kubika, turbinom i 250 konja, nego lijepo dajte mi kubikažu, čak da je 6 cilindraž, mislim da je bio opak. A hoću reći, evo, zagrebačke ceste koje svi znamo da nisu baš fenomenalne su vrlo dobro upija, što i očekuješ od takvog auta. Također, sad sam trenutno u hibridnom električnom modu, znači nek si samo odabere što mu odgovara. Također mogu ići u full electric mod, jel? Znači imamo i mod chargeanja, što znači zapravo da sam cijelo vrijeme na benzinskom motoru, a on onda puni bateriju. Sad, onaj dio koji se meni najviše sviđa je, naravno, stavit ću mu hibridni mod i stavit ću mu sport. Sport je već ozbiljnija stvar, tu daje puni potencijal cijelog motora. Trenutno je prosječna potrošnja 7,2 litre na 100 km, di se išlo na Sljeme, di se naravno stisnulo tamo uz brdo, i misli se Bože, znači 2 tone i 300 konja sa 7 litara na 100, znači to je prosjek,
ajmo reći Z4, koja je stara 21 godinu. S druge strane ovaj sport mod, ajde sad tu ga mogu malo, znači, fakat ide. Ide i ima taj poznati prepoznatljivi zvuk CVT-a, znači di vi ne osjećate, ako ste se prvi put susreli sa ovim, znači vi ne osjećate šaltanje, nema prva, druga, treća, četvrta, peta, šesta, koliko ima brzina, već ima taj kontinuirani ubrzavanje. Da, ima manuelno, probao sam na pedalice, plus minus, ok je, ali ne vidim smisao u SUV-u da sad ja moram na rukom sad to mijenjati i osjećati se kao da sam vozač, ne znam, Formula 1, jer budemo realno nisam i ovo nije auto za to. Ovo je auto za kruzanje i za to je stvarno udoban. Ono što se također mnogi kažu da je osjeti se razlika u buci između običnog, ajmo reći, RAV4 i NX-a. To je to, ne? Tako da generalni dojam vožnje, zato sam htio ovo snimiti, nadam se da će vam biti video ok, ali mislim, iskreno glupo mi je snimati taj dojmove jer ne možete dobiti dojam vožnje, ali ovako evo dok vozim pa možda nešto primijetim je puno koristite regenerativno kočenje, mislim to dobro rekao da jesam, znači sam vam i onako koči, sam se puni, tako da ajmo reći da je zaključak vožnje ono kad sam rekao ne vozite vi ovaj auto vozi vas, uz automatska parkiranja i ostalo, ja mislim da još malo i bit ćemo samo putnici u autu, što meni, dinosauru, petroledu baš ne odgovara, ja ipak volim tu povezanost između auta i ceste, ali dobro imati i jednu i drugu stranu priče, jednu i drugu stranu, ajmo reći, svijeta, a ovo je definitivno ova druga. I ovako u prometu je dosta je pregledan, jel? Gradski gledano sasvim ok, znači to je veličina X3, Q5, vjerujem da ste se navikli na tak nekakve aute, ovo je malo neobičnije i možda čak malo skuplje, ali to je manje više to. Tako da, evo, ovo su dojmovi same vožnje, kadar je relativno ok, ima male te utore za ventil, nemaš di ni staviti neki stalak, a nisam htio po staklu ništa raditi, nego gurnut ovak. Tako da, dojmovi vožnje su stvarno pozitivni i stvarno ga je gušt voziti. Kao što ste vidjeli, prošli smo manje više sve. Motor, dizajn, vožnja, povagala pri vožnji, infotainment. Ja ne znam koji zaključak dovesti. Evo, vi mi pomognite. Nisam naveo cijenu, pa sam to čekao sada. Znači, ovo je nekih 70, ja bih rekao 70-75 tisuća eura. Ovo nije top oprema. Ona top oprema čak dolazi sa Mark Levinson ozvučenjem. To znam jer sam sam audiofil, pa onda znam ko je Mark Levinson i što oni rade, ali ovaj zvuk je sasvim dobar. Imate pomoć, kao što ste vidjeli, pri parkiranju, sav ovaj safety sustav, znači imate sve. Ne? I zašto sam oprečan? Primarno, ako ćemo gledati, ako razmišljate između BMW-a X3, Audija Q5 ili Volvo XC60, kazam, ja bi odabrao ovo. Evo, iskreno. Zašto? Zato što znam šta je provjereno ispod haube. Znate da postoje oni sinonimi, jel? Kad bi vam rekao koji vam je sinonim za V8 motor, vjerovatno bi vam pao na pamet Ford Mustang, jel tako? Ili bilo koji američki Fordov, Chevroletov motor. Ako vam kažem redni 6-cilindrični benzinac, a onda će vam vjerojatno pasti na pamet BMW. Ako vam kažem dvolitreni dizel, a onda vam je vjerojatno pao na pamet 2.0 TDI od Volkswagen Audi grupe. Ako vam kažem hibridni auto, a onda je to Toyota. U ovom paketu luksuznom zove se Lexus. Meni se sviđa iz jednostavnog razloga što BMW X3 ima puno na cesti, primjerice. Ima i Audija Q5. Q5 je na svakom uglu. Ovoga nema. Dosta je onako zapravo zapakiran, sakriven, da je zapravo luksuzni. Da, vidjeli smo da neki materijali možda nisu dorasli onom kompletnom luksuzu, ali ja mislim da je negdje trebalo štediti.
Mislim da je negdje trebalo štediti i meni ne bi bio osobno problem takve nekakve uštede, dok znam da je stvarno pogon na sva 4 kotača fenomenalan. Tih 300 konja je fenomenalno. Mislim, nisam se dotakao potrošnje, jer zašto bi govorio o potrošnji za auto koji vrijedi oko 70.000 eura, ali bitna potrošnja, ali ljudima će biti bitna potrošnja. Stišćete ga, on će potrošiti 6-7 litara goriva, auto 300 konja i 2 tone. To je ta snaga hibrida koja se meni sviđa. Jel? Znači, zamijenimo onaj turbo u motoru i stavimo elektromotor. Samo ovdje stavimo elektromotor koji je snažan, prednji je snažan oko 180 konja. Zadnji je nekih 50 konja, znači zavidne snage. I onda još imamo benzinski i onda imamo cijele kombinacije i čudesa. Tako da mene su par pitali kad sam objavljivao na Instagramu i na Facebooku, neki vozači Toyota RAV4. Ovo je Toyota RAV4, da se razumijemo. Ovo je baza RAV4. Koja je neka razlika? Jel vrijedniji od RAV4 za 20-25 hiljada eura? Ne znam, ne ulazim u to, ovisi šta vam je važno. Meni ovo je luksuzni SUV. Grijanje sjedala, hlađenje sjedala, grijanje volana. Znači, pomoć pri parkiranju, ponavljam, ove sve kamere, čudesa. To je luksuzno, jel? U RAV4 to ne dolazi. U RAV4 dolazi ta motorizacija, naravno. I ta motorizacija je fenomenalna. Ne na toj snazi, ali ovo je ipak, ajmo reći, iznad toga. Ne? Nisam se ni dosjetio top marki poput Mercedesa. Ulovio sam se BMW X3, imamo i Mercedese SUV-ove u ovakvom rangu. Moj zaključak nekakav generalno je da se radi o kvalitetnom automobilu, da se radi o, ajmo reći tako, investiciji. Ovo kupujete ne da bi flipnuli, ovo kupujete ne kao Audi Q5, vidi, zaključio se sam. Ovo kupujete ne kao Audi Q5 da bi ga flipnuli za par godina. Ovo kupujete da bi vas vozilo minimalno 10 godina. I sa svom tom nekom tehnologijom će vas vjerojatno i dobro zadovoljavati sljedećih 10 godina. Infotainment baš nije sad ono state of the art, ali je lijepo preveden na hrvatski, intuitivan je, jednostavan je za koristiti. Tako da ja mu nisam našao zamjerke, ali kažem, ja nisam direktan kupac ovak nečega, odnosno ovo bih volio imati kao neko 3. ili 4. vozilo. Ali definitivno je uzbudljiv, definitivno me iznenadio što može, jer tih puno konja stvarno ima. On ja mislim da ima do 100 ko Z4 ili Mini Cooper S. Jel? Naravno da oba dva, Mini Cooper i Z4 su puno uzbudljivije do 100 km/h. Ovaj dođe sa stilom do 100 km/h. Ovaj dođe onako, uglađeno, lijepo. Ni ne znate da ste na 100 km/h i morate paziti s obzirom na hrpu kamera koje su postavili, ali Bogu hvala da ima sve ove head-up display, non-stop pišti kad ste prešli, ako je 50 i vi ste na 52, 51 km/h, već će vas upozoriti. Tako da je relativno pametan. Tako da sve u svemu, ako vam je ovo u budžetu, moj osobni stav je, ako imate taj budžet i treba vam jedan pravi obiteljski SUV u rangu X3 ili Q5, zašto ne Lexus? Evo, zašto ne? Vjerujte mi, iz jednostavnog razloga što vam neće davati glavu bolje ovo ispod haube. Sva istraživanja, sve statistike iz godine u godinu pokazuju da su ovo najpouzdaniji auti na planeti. Ovo je najpouzdaniji sinonim hibrida na planeti. Da, čudno je da su čekali jako dugo da dođe plug-in hibrid njihov, mnogi su ih već imali prije, ali ovaj plug-in hibrid je fakat dobar. Tako da jako mi se svidio. Nadam se da vam je ovaj test pomogao, malo je drugačiji. Hvala Lexusu što su omogućili mi testirati ovaj auto. I nadam se novim modelima, naravno, koji će doći, pogotovo nekim sportskim kupeima, jel? Ali šalu na stranu, fenomenalan auto i hvala vam još jednom, hvala vam svima koji ste se pretplatili, ako niste, džabe, ne spamam, znam da u zadnje vrijeme spamam dosta s motorom, ali ljeto je i vozim motor, ali bit će i drugih updata. Hvala.